Nk'ibisanzwe muri Premier League buri mutoza wese ategetswe kuganira n'itangazamakuru mbere y'uko akina umukino. Hano rero nkaba ngiye kubanyuriramo muri make cyangwa se kubasobanurira ibyo umutoza wa Chelsea Enzo Maresca yatangaje mu kiganiro n'itangazamakuru, cyane cyane ibibazo bagiye bamubaza nkaba ngiye kubasobanurira ibyo yagiye asubiza. Batangiye bamubaza ku bijyanye n'ikipe, imyitwarire y'ikipe ye, cyane cyane ku mukino yatsinze ibitego 5-0 umukino yakinaga na Marikombe muri FA Cup. Yakomeje rero avuga ati ni iby'ingenzi gutsinda ibitego 5-0 mu gikombe nka FA Cup, utsinda ikipe nka Marikombe ati ni ibintu byiza cyane gushingira kuri uno mukino, ati bizadufasha kwitegura neza umukino wa Bournemouth, cyane ko Bournemouth nayo ari ikipe ikomeye dore ko imaze imikino 8 idatakaza. Bamubajije ku makuru ajyanye n'imvune z'abakinnyi, Maresca yatangaje ko amakuru meza ku bijyanye n'imyiteguro y'abakinnyi, avuga ko umukinnyi nka Noni Madueke yamaze gukira neza kandi yiteguye kuba yakina. Yavuze ko kandi James Reese ndetse na Leroy Lavia bamaze gukira imvune zabo bari bafite zijyanye na hamstring, bakaba barabashije no gukina iminota 45 mu mukino wa FA Cup, kandi ko biteganyijwe ko bazaba hari no ku mukino wa Bournemouth. Bamubajije ikibazo ku bijyanye n'igurishwa ry'abakinnyi muri Chelsea, yavuze ko nubwo Chelsea idakeneye kugurisha abakinnyi, hari abashobora gushaka andi mahirwe yo gukina ahandi. Yasobanuye ko nta masezerano aragerwaho ku bijyanye no kugurisha umukinnyi Renato Viega, nubwo hari ibihuha bimuhuza n'ikipe ya Borussia Dortmund. Yashimangiye ko Viega akina muri Chelsea kandi arimo gukora imyitozo hamwe n'ikipe. Abajijwe ku bijyanye n'imyitwarire ya Nicolas Jackson, Enzo Maresca yavuze ko ikibazo cy'uko rutahizamu Nicolas Jackson atabonye ibitego mu minsi ishize. Maresca yavuze ko rero yishimiye uburyo Nicolas Jackson akina. Yashimangiye ko Jackson afite uruhare rukomeye mu mukino uretse ibitego gusa, kandi yagaragaje icyizere amufitiye. Yavuze ko Nicolas Jackson ari umukinnyi mwiza, ntabwo bitandukanye cyane mu buryo bwo gukina n'imbaraga bakoresha. Maresca yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru, avuga ko ari umukinnyi akunda kandi yishimira imbaraga akoresha mu kibuga. Kuri Trevoh Chalobah ushobora kuba yagarurwa muri Chelsea, ibi nabyo abanyamakuru ntago bari kubura kubimubazaho. Bakimubaza rero ku bya Trevoh Chalobah, yavuze ko mu magambo ye yasubije agira ati nabivuze mbere, ati uyu ni umukinnyi wa Crystal Palace, kandi kuba twavuga ko ku mukinnyi w'abandi ntago ari ibintu byiza. Niba natangira kuvuga kuri Trevoh ntabwo byaba ari ubupfura, nta kinyabupfura cyaba kirimo. Niba Oliver Glasner yatangira kuvuga ku bakinnyi bacu ntibyaba bimbereye neza. Rero mwimbaza ku mukinnyi w'abandi, uriya ni umukinnyi wa Crystal Palace, nta burenganzira mfite bwo kuvuga ku mukinnyi w'abandi. Ku bijyanye no kudahabwa umwanya kwa Ben Chilwell, vice captain wa Chelsea, nabyo ntago bari kubura kubimubazaho, dore ko hamaze iminsi hari ibihuha bivuga ko umukinnyi Ben Chilwell agomba gusohoka muri ekipe ya Chelsea. Yavuze ati icyambere ni amahitamo yanjye, nshobora kubona Mauro Gusto cyangwa se nkabona James Reese cyangwa Kukurera bakora akazi gatandukanye mu mukino. Ntekereza ko rero Chilwell ari umwe mu basatira, mu bakina inyuma beza ku isi iyi saha dufite. Akina neza asubira inyuma, cyangwa se abo twita aba fullback cyangwa se aba wingback, n'imbere agashobora gukina ajya imbere ndetse anagaruka. Ariko nanone ngorwa no kubona Ben akora ibintu bitandukanye, cyane ko ari umuntu ugira imvune cyane. Nanone kandi bamubajije kuri Renato Viega mu kindi kibazo, baramubaza ati none Renato Viega ko twumva ko ashaka gusohoka kubera ko akina mu mwanya, umukinisha mu mwanya utari uwe. Yavuze ati nibyo, naganiriye na Renato Viega, namubwiye ibyo navuze, nk'ibyo ndi kubabwira hano nibyo namubwiye. Gukina ku mwanya akinaho muri iyi kipe byamuhaye amahirwe yo gukinira ikipe y'igihugu, kandi ibi byateje amakuru y'uko amakipe atandukanye amwifuza. Bivuze ko arimo kwitwara neza, ari niyo mpamvu n'ayo makipe yose ari kumushaka. Icyo umukinnyi ashaka
iyo umukinnyi ashaka gukina ku mwanya umwe gusa azahura n'imbogamizi nyinshi. Gukina ku myanya itandukanye ni byiza ku mukinnyi cyane cyane noneho ukiri muto. Kugeza ubu nta masezerano nzi yigezwe abaho hagati ya Renato Viega n'indi kipe. Ejo yari hano arimo gukora imyitozo hamwe natwe kandi n'uyu munsi nabwo araba ari hano dukorana imyitozo. Kugeza ubu rero Renato Viega ni umukinnyi wacu wa Chelsea. Icyo navuga gusa ni uko twaguze Renato Viega avuye muri Basel, akaba yarakinnye ku myanya itandukanye kandi akitwara neza. Ibi byamuhesheje kugera mu ikipe nkuru y'igihugu ku nshuro ye ya mbere mu buzima bwe. Nubwo adakina ku mwanya we usanzwe, biragaragara ko ashobora kwitwara neza ku mwanya uwo ari wo wose ashobora guhabwa. Rero Renato Viega nta kindi kibazo agomba kugira, agomba kuguma muri Chelsea agakina umupira. Bamubajije ku mwanya James Reese agomba kujya akinaho, aravuga ati nta gushidikanya abakina inyuma mu buryo busubira inyuma n'imbere bakoresha ingufu nyinshi. Ubwo yavugaga nyine babakinnyi bakina baba wingback, kwa kundi nyine ushobora gukina nko muri systeme ya 3-4-3 bimwe Thomas Tuchel yajyaga akina. Avuga ko rero bitwara imbaraga nyinshi cyane. Ati ntabwo ndi umukunzi w'abantu bakina ibintu nka biriya. Ati twabikinnye rimwe gusa ubwo twakinaga n'ikipe ya Crystal Palace, atariko si uburyo nkunda. Ati rero James Reese ashobora gukina ku myanya itandukanye, ari ugukina ku myanya 4 cyangwa 5 ashobora gukina ku myanya 4 cyangwa se 5 itandukanye. Ku bijyanye n'imyanya kuri nge rero muri ruhago y'ubu ugomba kuba umukinnyi ushobora gukina ku myanya itandukanye, nibyo bikugira umukinnyi mwiza. Ku bijyanye niba James na Lavia yahise avuga ati icyo kibazo ntakibasubije. Ati nababwiye ko James ndetse na Lavia ati tubishimiye cyane, ati kuko barahari, ati murabizi ko bakinnye iminota 45 kuri match iheruka, ati kandi bariteguye kandi kuva twatangira twari turi kubitaho kubera ibibazo by'imvune baheruka kugira. Ati biragaragara neza ibyo bashaka gukora ibyo bashaka gukora iyo bari ku mupira. Ati n'abakinnyi beza ati bakoresha uburyo bwihuse kandi ati n'abakinnyi beza. Ati kandi nizeye ko ku mukino wo kuri Bournemouth nabwo tuzaba tubafite. Bournemouth, amakuru ari muri Bournemouth baravuga ko nta rutahizamu uhari kubera imvune bafite. Bishobora korohera ekipe ya Chelsea, ariko Enzo Maresca bakimubwira gutya yahise avugaho neza ko ikipe ya Andoni Iraola itagomba gufatwa nk'idashobora kugira icyo ikora kabone nubwo yaba ifite ikibazo cy'imvune. Avuga ko ari ikipe ikomeye igomba kwitonderwa mu mikinire iyo ari yo yose. Avuga ko ari ikipe imaze imikino 8 idatakaza umukino n'umwe, bityo rero Chelsea igomba kuyakira Stamford Bridge iri serious cyangwa se igakina umukino urimo imbaraga kugira ngo irebe ko yabona amanota 3. Ngibyo rero nibagiwe kubabwira ikindi yavuze. Bamubajije kuri Mark Guehi, umudefanseri w'ikipe ya Crystal Palace, avuga ko nta kintu yatangaza ku mukinnyi w'abandi. Ibi rero nibyo umutoza wa Chelsea yatangaje mu kiganiro n'itangazamakuru.